Kore bea mau whangati ngai whataputau pēto tau whake atu mei he whaleni. Ka tama ke whahokanga tono atu mei he whare whapure anga koia ko St. George i loto Nuku'alofa. Ai Fakataha, ai Eiki Palemia koia o Tonga. Hu'akavameiliku, pea mai ngahi kautaha tu Faiongoongo mo whamatala koia i Tongani. Ka keu tau whawhitai ko tau peke o tuane tuki tau au sia mai ai aho mahu inga koe ni. Aho tōpule lulu ai aho ni bea peke ngai whatongia ko tau pe o ko whai hono fuesia. Pea ika ke ngata whakei kau tau whamalo ko hiko e ke iai ngai whainga mali e. Ngai whainga mali e ke tuku mai ngahi o ngongo me he pureanga ke te tau tolu ai kakai koe au e whanua. Pea kok mautole ne ngahi kautaha tu Faiongoongo mo whamatala mau kaua taipe toko ni atu ki ono whahoko atu ai ngahi whamatala ko ia. Tautari whiawhia mo tolu ko taupe o te tau e te tau tolu i Tongatapu ni pe whoke te mo tolu me ngahi toko i motu ko ia i toke lau ka mawho ko tau ka inga Tonga me ngai whanua ko ia i tō preanga. O ko mataaki mau inga whoke ngai whakataha anga peheni, koe uhi whoki, koe hai ngahi whotutu, pia mai ngahi palani koe ai pureanga, Eiki Palemia, pia mo e kapneti, pe ke ngai potu ngā we, ka koe o ku whakaongo atu, ke inasiai, ke ke ngata pe i e kau ngā whapureanga, kok tau tolu tō ngā kakai koe au e whanua, wai pe ngai mea o toka ngai kina, whaluku fua ai, pe ke ngahi whatongia te whito, mai kakai whanua, ka waiha ngahi polokalama, fo o, ko ngā whoke koe kamataanga pe whokeni o e tauni, wanoa ua wha, pea o ku tau ilo pe tau tolo kulahi ngahi mea maho inga ke tuku mai koe ki a te tau tolo tuke hangi, ai wei pe whoke ngahi whotutu uia, mai ngahi whatongia tau taha, ngahi kupu ngā oi whokea pure anga, koe ngahi whanua muri toke hangi ai ngahi sino whawha pure anga, peke whataki koe pe moi pōpō ko langomaki me ngahi kautaha wha businessi, koe ngahi kautaha ikai whapure anga, koe ngahi kautaha tau taha, katoa pe ko wheta whaaki koe o tau iai tau taha, kau tokon ko tau peke no ngā wei o e pure anga koe a kotongani. Kau mau whamaloat ka te kumutolu koe ni koe he ngahi whanua koe i tō pure anga, o kumutu tōhanga o whetuku mai. Ai ngahi koloa pek mau lawenga manuai, ka koe ni koe Eiki Palemia en, Hu'akavameiliku kone mea mai ke kamata e tau Fakataha, pia te mu whanonga mai pe mu Moimoi mai, he ngahi o ngongo koe ni koe e tuku atu. Amalo tu Faiongoongo, o lava mai Fakatani. Ai sa le ka tau kamata, vai ba tau ki lotu, mai pe fa tau ki lotu. Tawai ma fi mo fa vitai o da fa gola gon mau ke mau e koloa moi o fa vitai ki ai whainga maari e ke mau po ta na ngahi ka veinga e tokoni ke ho mau ki fonuani mau whataange pe te tatake mau whataani mai mau malo mau mam ki whaia ke mau ki whataani mau koleni wa Jesus Christ ko mau whamoi amen whamalo atu huwhai ngai whatapu kai tu be mo ki tau kamata tau pota noa ko ga pe interest of time po te tau kamata pe takiwa wa to gila he taimi e o ye be uhinga na ai ke pe te mo rai te to ko le pe anai ke mo ka mai programa hoko fa malo to mo la mai o ke pe fangi me pe fa ta no ke ko ula ki pe ko programa ko nai I he hokai tolu ko programa ko ni ko project ko ta pan kali pa ko project ko ni ko nga ke finga ke fralele pe mo ai hano fo anga ki na tolu masive sivange ai no ko tu pe na mo mana tu pe na fa pe fe me a ke fralele ki en
kau whawhiawhia pe ko hinga ku tau whauka tūnga ku lawa o kamata e o si whai ngahi design ngahi tā noa mo whare paanga mo ala mea pehe. Pai he tolu e launch le vai e project ko ni I whanelua. You're all invited. Apa te mulawa kia ko kamata e ko ni kamata he ki family hiva. Hange pe ko mo mea I me ngai project langa. O kuia e wha palparin pe taimi ni ko e tuai e kumiha konga kere ke whae langa ki he family ko ia. That's the main issue pe ai ki te whawhiawhia pe mau mai toko ni me no sila ki whapaanga ki hato e ngahi api te lahi ange ka koe family hiva e kamata ki he project ki ko ni pa koe winga pena ki kamata kore tani nai koe tau taimi pe te mo whawhia mo tolu ki mo mea ange ki whaonelua ki he kamata i ko ni a tau project ki no tonga I kina ki nau tolu o ku tau pehe ku mo masewisi wange o ku iaha na whainga maari ki whahanga oi ki nau nofo anga. E toi tango ne kau nesi mo kau toke tā tau pehe pe ko toi kore o whainga oi ki ai o ku tau pehe pe o ku ofi au pito ke tuunga ke tau pehe whawhi maari ai pau pehe ke whai tānoa mo PSC e ui ai pe si o ki ta whakapanga po e tanta tau pe ku whai pe ai consult ai commission ko inga pe ko nau whatongia whakalao ko ta whaki ko ni ki he whotu ai ako I e whakamatai pe wako ko tola ko e pureanga I a hau wahiwa mau inga pito tau ni ki he kau mātua ki tau whanau mo mea mai ke mo kātaki o whapapau I ku wako ho mo whanau. Ko whika penia ko lahi ngāwe aki pa ko ton peke toto atu. Pesete ni manoa o nau tolu o ton ke wako I he ako toka mua o kai ke nau wako nā tonu. Pa koe korea pia mātua I he tau whakako koe ni ke mo kātaki o wakai nā kua taim lele ia ni ke whae no kamata e ako ai whanau e nau KCI o toka te wai pe ke nau hiki atu koe na ki he ki hako lautohi po ko GMS po ko GPS ki ta whako ne scholarship to ki Italia tene round new au scholarship kon ki muri ai pureanga ka wai pe mo e nau tolu ko ni lavat ki fisi mo nau tolu he university for fonua nau tolu he USP pe ko online me tongani pe ko muri hange pe ko tau nau whahoko atu I he tau press conference wa Moimoi o kwai tokanga ki ta whaki ko ni o tau holoi hange ko ta wha engineer o kwai tonga make ki ai ko hinga ke build up e tau tokolahi mo ki nau tolo qualify I he engineer tau sio pe ko hinga pe ko kaha au o tu ko ki mea pe mahalo I tainimi te toki whahoko Kakatoa to anai ai ngai mea pe ngai whamatala pe ni e toko ni atu ki ho mou ofa pe toko ni atu ki he whamalala ka ki motol ka maa pe no whakahoko atu ki he kakaitonga ka te whaawa tuen ata tuen o waha mo ngai wheu pe taimien ki tau tāno ai Palemia ai mau whenga maari mahalo ko makehe nia pe me ka venga na ke mea mai ki ai ko weekend foki ne oswa whakawa e toki tāsa piukala ia I Filipaini. Ko whia ilat pe nia pe ko iai ha Tongatapu ko ki fotu ki lakanga minista pe ka pau ikai ko hai leo o he lolotonga ni pe a ko e ha nai ha foloa pe a mei he ni hataimi ke iai ha minista mo uia tonga. Malo. Malo te wheu ko ia. Aia nei mau e motuani e whakawhisi a Tongatapu piukala. Pe ko si whahoko pe ki he ki palasi ai whahoko mai koe ni whakawhisi saya pau mo Faiongoongo ai pe ki he haola ha whaituto ni me palasi ko he tuunga e ko ki ai he tainimi ai ko ai pe kai pe ki ha taha minista I ha mea ku form ai pe ke Palemia ka ku tok whai pe ngai whaituto ni o pai tau sio ki he taimi e whia maho ke acting ia e tō taha koe ni.
Malo pito Tongatapu Palemia ko ki fehui pe aku ko project ko ne fanga uta Lagoon Bridge pe ko hamu hoko ki ai he. Malo. Ko i lo pena e si fa asi ngai fa matala social media mo me ke. Ai nei hange pe ko fa matala fa Moimoi o pau fo ke fai financial due diligence no sio ki ai osko sio ke ta fa technically. Ai ko ta fa technically le vai te na sio o go be. Ai ko ta fa technically le va na sio ki he solution for technically ko ki hala fa ka va. Pe ko de clear ko ya po pa le ke na sio ke ta fa pa nga. Ai ko o se technically ko pa nga ni ba na ton ke tiu mai weekend. Ke tala mai pe ko ai tau pe propose cost ko ki at the same time o fai pe sio puleanga ke other options ke huinga pe it depend from the financial obligation pe ko panga ko ke ai aki pe ko ha le vai ngai option ke ya la fai ke ka ko bridge ko di for initial be ko na tu kwa tu ke fa to mai ke ai ko proposal fa panga malo ma mai ke weekend pe ko latest pe next week. Katape Palemia ko alulutai ko ni ko osi service white 12 o ku ke hoko pe no kumi ha va baka puna taha pe ai ko tu ni before hango o lau nei o ku puna ai white 12 pa te puna mo twin order ai na na lere ai ko tu le vai tai ni mi o ku pe he ka ta ha ko insua o pau te na fa pau ai pe ai nga me ani te ke mahino ka ko pau o pau te fa pau te na sio pe na to ke nga ai vaka rather than replace ai vaka ai ko tu ye ko tai ni mi te ke mau final decision ka mo ya ta tau pe pa mo tu ni ko pe ko pepa pe ko lipoti ai tau pe investigation pe ko sio ko ke hai uhinga ai Palemia ko o vaka ko ta ai ku nai hene Australia na hen pe mo ka engineer insurance os fokin auto ka ko tali pen ke final ma na report Mai no pe foki o kuia ngahi portfolio ku te ke te aha no kau minister ko whakanofo ki ai pe ku koe whamatala ko mai ko ngau ke whakatatari ki palasi ko tu ko ia minister ka pau ke ngahi hingo ko atu ko ke tari ene afio ko ha mo ngau pure anga fai he tafaki ko ia minister ko feo ia no wa fika wa ki pe moi pangke ai pure anga pangke whakalakalaka ko ngahi plose ki langa ngawe pangke kana mau media ai whamatala i he kongi muita ko si i hono won ki nau tope kono whakatokanga me pangke pure me ko wana ko ngahi nola lahi ngahi pay outi o kawai ono miliona ko na he risiki he tui ko ria kona ku ia whare area ia mo no ai malau no ai Aotearoa Tonga forest product ko wai mo langa fo o nei tuku mai ai whamatala ai TDB ko whafufua ko whamatala ko mau ko wa 12 miliona langa i polata ani ko hae tuunga ku ia pangke pe mo whakatokanga ko nei whai ki nau tolu o tonu e wa 12 miliona ko hae ku ne whakapaanga pe ko whamatala foki hono ave ki ai whare area ki tofoa he red zone na Nuku'alofa ko hame ku langa ai whai langa ai polata ani ma ko ngo whiu pe ki kamata tu haki Paula tu teisa e whiu ai ko anga mahen be foki ai pangke pure ke nau wakai ai ngahi firma whakalao whika mo pangke pe ko TTP pe ko ANC pe ko ai nai mau hange pe ko mo iloi nai mau tohia o tamai mo sio nge ki he mo exit a limit ko
Pau leo ke whai he pake hanga ue ke address ai mea utogang ki ai pake whalalaka. Ai ke whai ngā ue ki ai ke address ai u breach tau pehe ko ki over i ha limit u limit ke whoke umea ke. Ai nei identify mai ko he pake pule ke whahanga ue ki ai. Ko mea ko ki he project ki ko utok whanau pia nei ai ko ni ai tite lau te ke ulava ko men he te ke mawa ia ai tite lau te to ke wakai ke mista panga pe ma fa matala tite lang ke me ko na tu ke me ko na out ko na i Facebook ai now ai development ko fai ko ni na ke lave ko ki ai what's ka hai ve da Ko e whiu e taha ngai portfolio ko o ku te keke iai ha kau minista ko hai ngau e pure anga ke whinga i ke toi wawe ange whinga e ak mo office palasi ko ngā koe ngau e mai kakai whanua. O ke be ngai ngau e whi mai nak mo office palasi o nei whi mau ke whakakato. Mau whinga ak pe ke whinga i ke address mo whaha ngau e ki ai pa mo asia timeline i pia mo ai ko ngai taha ke ko project mau fa atano pike hang ko vavau hospital vai fare maha ko vavau ai ko osi mahino ni pangai taha ni miliona me pangke mama ni pangai hango full miliona Australia ai ko for funding here osi mahino tai ni mi o we reserve o pai to firma he osi design ni potential another 5 million o pai depend me size ko design ai ko kawe ngai me na mau fe mai no ake ke whaha ngau e kau i hei priority i whai ko ni tau pe pota no ki ko ni ke ngahi priority ko ni ke whai paku ai ku loto atu he tai ni mi ku whai ai ta no e whaitu ko ke tu ai wharamaki e ko smai no funding ia o sio ki he ungar mea pehe pa nei to kosi in fact nei to kosi ane nai e mau approve in principle ai whaitu ke tu ai wharamaki I lived in our go-through there, but my a little bit more detailed analysis, ke confirm o appropriate ia ki he whare maha ki ko ni i wawau. Tanta tau hangi peko ko mo i loi, ka pau kai kia ha portfolio o kia ha minister ai, e pau pe kia ha kau leo leo, ke nau take up a role ko ia. Malo e Palemia ka pa e hua tai pe te ki foi fehu i whaka osi pe whaka ak mo pangke whakalakalaka. O ko e whamatala mau kau e ngahi kau taha lalahi he no me pangke pa koe whai tokanga ki ai hange koe malau ko e Aotearoa Tonga Forest Product ko e mea koko whai ke tokanga koe ngā ku nofo i he poate o tangutu he poate ai ongo taki i he ongo kau taha koe ni ai asi o kuha me ai conflict of interest as the owner of the Tonga Development Bank pe ko e pure anga foko ni pangke ni ko hai nga we fai ki ngahi whinga we aki ko ni ko uraki pe ai ko bahal ko fato ton pe ai ko ki mui o ko we are no longer the owner, we are a shareholder he madu shareholder mo retirement fund na now pai now shares tatau pe mo national fund ai lewa ko ka owner lewa ko pure anga mo retirement fund mo national fund ai ku it's no longer 100% tau pe ai puleanga ai ko tu ia ko ai ona e case be ni ia fainga poate pe you need to declare ho conflict of interest ai ko ngai me pe ia ton ke fai pa fai pe to ngai ki ai ke ngwa ke moi pe na declare pa ko me ai ya fa fai ma pe ngai fa ta ke mai wow interest in pagiti clear then it's up to them pe ke kau he discussion ni pe excuse ko me discussion of relate ko kia e standard procedure pe kau fai pe to ge hange ko to ga pa ko directly relate hata ki ha no hange ko na ke la ko ge te udah itu loh betul. Kau tu yang ke kau tahu tanah lagi muak. Kau tu kau wafu kau yang memang. Aku sekarang ke pun lalu na study pulianga. I say need kita ke langa kau ni wafu no muka.
tatau pe mo ngai wafu ke pa wai fa mo ke fa malo at ke port authority fe ngai ke Fakataha ka mai moi e ngai foto tu ai ko ngai wafu ko ndio ku plan mai he pipeline ke ngai fa ngai ke ai ka wa no muka matuku Whareloa ko o ua ko haano ko o waka o tea mo tuanuku e ko katoa u project ko ni and we have earmark ai paanga ke ai ko ke pe ko en ke toki kompanga ka ko pau ke go through a process pa ka wai pe mo sio ke appropriate design ke foi feito ko ia ko ai wafu kon he o tu motu ko ni Hoko tu po. Malo e Palemia o kai foki ho na fo matala fe ka aki pe mo nga scholarship pe pure anga ko ni ku hangat ki he tau ako fo o ko ni o ku mama fa matala o ku ko ni hi to kolahi nga scholarship ko ni to e kole mai pe ke na no fe to ngani semester raki to ki fengat ki muri he honoa ko e vakai pe pe ko hai ai tu unga ku ai pure anga ta fa ko ya pe ka pau ku o hoko pe ko ya nga maheni ya ki tau ka pau ma upe nga hi courses heni no foi pe heni ko to kanga ta ku lahi whakatangi Fakataha ki peki ako anga lau tohi pure anga ku kaureka ko whakatangi me he pure ako ke mawalangi matu aku mihangahi misini tokoni ke whakatau misini photocopy ko feu ipe ya hange ko mau whakai ke na fai wheka aku mo polkalama breakfast I he whamatala ko mau ko ke ahano fuu ola fe ona ia na guia whakakauka pure anga ke toi ki I wakai ia nge ia na kuao ngange ai misin photocopy ia mo ngahi scholarship I he breakfast ko anga pe ai fehu ia ai ko tau kamata pe me fa Moimoi ai ko ke ilo pe ko anga fe no fu tau pe ko anga pe kai e ka tau ilo hake ko fika ko na mai misa moi malolo ai over percent no au affect I he tai mau ha me tokoni pe ko kai ke lele me tokoni ne mau he pongpongi pa ku ai hoka tu pe ai breakfast ko ni ai ngahi ako ko ni kai ki ngata pe puli nga ko ako ka toa I he tau fa paanga ko ni he tau academic ia ko ni once ku kamata se do town mo mau ai u api ako pe ko whakau e toi hoko tu pe fika mo scholarship o ku o pau lava avila polo I tongani o wha koe option ni eta. Wha time lahi pe mau teke ke aru ki muri, o pau hange koe ako loia. Te lapu ki ta tau taha ta ua tau tolu heni, I campus piko heni. Kau time ni mau whaanga fui ta ta. Ke nau ua o spesio whaki mo mea mo nau kau lecturer. Koe option ako avila polo, o ku whaia time ni o kore mai ai ke wakai pe. Time ke aru he tau tolu pe ta ua. O Facebook pe depend pe case by case ai ko me ta mau inga he ni ke hange ko wai u feel ria e kai ke lava ya fai he USB hange ko VT pe ko wai u engineering ia ai Paula ke mau ave mato no sila pa u ke se ko ni kai lava fai tongan pe fai fish ko no sila ko ke se ko ke pe kwa overriding policy o depend be area pa mo availability e cost ko pe la fai online pe fai tongan ko me wa ko to me da mo sio ke ai hange ko ni na la ve ke fa Moimoi bachelor engineering mau fakala e ko nga o mau inga ke to la yang e ka engineer asmai ta ni mi ko ke tosi ko inde mo to fakala mo ka loya mai no pe ko nga ke keita la he ka loya na hikia tu pe na o gi ngai fetu ke ai ko mau respond ki he fie mau ko ai phone wa bo me au ti au netik date ai ngai scholarship ko mau ave pa ko ki ya lau be hange ko mau inga ko ni ko kau fai ko ai leva he pot nga ko ha scholarship ni manoa ke depend pe apa me ya lo ono no ki ko swa fai ko ni Tonga National University ai ma o na ki se ni ti to mo na wa ko me pulianga ka opa wa ta hai au fi ha pia ko private ma du ka dam ko pa ke na ha na do fa ya ko he pulianga ka opa wa ta hai fi ha private e lava be enroll he ko place te wa no ai o kulava o hu he ta ni o ako fa ya ko ai ka ko ma to le fa ta tau ke vi pa anga pulianga
Ko to lahi pe te mawala lava o to toge na wa ko mo anga na allowance. Malapito Palemia na ke mea fokane na yo flave pa mo polokalama ko ni ko ku fai to koni ka ngai family o ku masive sivange ngai ko na no fo fe ilo pe ko hai fo nga ko mo nga aki pe ko na fitu taki mai pe ko mo ngai ake ka fa fo nga pe ko ai pe savea mo Ai ko fo mo nga ki ko to mai fa madala me he teita ko nei tānaki he whiri i savea ko nei census wha mui taha tohi ka kai wha mui taha aina nei angarewa criteria hange ko ni ko tuunga i whare pe kuaha whare maroro pe kai huvanga Fakatapu waha vai pe kai pe waha uhila pe kai tā tānaki lewa criteria ka nei whai lewa no kuiri lewa tau pe heki he whamatala na nau maa koe he nau aahi ke o tohi ka kai o nau tāng lewa ke mai fui risi, fui toko uang iau, api e uang iau. Ko ngare te mausi o lewa pe lava o renovate, pe whi mau ia ke whahalanga ha ki whare ke nau maluang iau. Ai ko criteria ko nei define, ko clearly define and we're happy ke sia mo tolu ka whi mau ai criteria ko ia. Kana ave peke statistika, o nau mai e ngai household, ko mea leo nei whai lewa he ngahi hoa ngau e mautolu ko na o ton kia o si o ton for pau I verify pa mo mea hope no wa e fok be ke kele pe ko hai tu nga ko kele ai ko hiva ko ni o ku os mahino os clear ia o ku fa pau pa to mahino o ko ai ko kele e ala fa ya ki langa Io, whekawaki pepa mo e ngahi apiako Tau te whito ke ngahi apiako sia ngai o nau whengata ia whoko i ngā koe o ke aipe nau form taha na toma nau form mua. Pea koe whaike ngai mātu e ni nau pehe o nau sa ia whoki he hoko at pehe ngai lau toi pureanga ako loto koe pureanga ko ngā ko kiki te whātu tongi ako. Ka ko whehu peka o kuhanga whoki pureanga o ki hoko at pehe to tong whawhoi ulu. O ka pau o ke lele pe ngai form taha me form mua. Ko vea foki ai ke whaha hasio ke he tai to tong foki ai form ai tu ko policia pura ke alu me he basic education ke tai to tong ai ko ale me ka sta ke class walu ai ko form mua ai pa ku whatatau e ko ke mau o si ma uia he tai ni fo tu ko ne o middle school ko discussion ia pe ko ta no e file de vai pe mo uako ko ni ngai siasi ko ki ngata pe he mea ko na ke o hake kana kai ki nau kau na to si fo mo ta ko si ke he ko si fo ko ya ke lava si o fra lu fu ai ko hai tunga ya ko I Tonga ni I he level ko ya ko tu e ta ni mi ko tunga ne ako I ko nga pe ko na nau si vi ko ke ma hu ya pe ko hai fa nau ko ne kai ko ke nau si vi ko he mea mo ta no mo nga system ke he ke o pau nau ke ai pena to na form 1 form 2 ka nau kau mai nau fa nau ki ko me ho ko tai ni mi ha le mai fa nau e me nga system ko ya o ko le mai ke na hu mai form tol a tele pe to hai pe ba hai kana kai fo ke sivia ai ko ke mo lambo to fo ta ai tu unga o to ta ko ya he ko hinga pe na ke sivi ye sivi ko ni hu ko ni e form wa ai ka ko me la he ta tau be mo si ko ke u apia ko una ona tolo si foundation ka kai ke si he form fitu ta tau to be mo me ko na ko ha ke o pau ku ta to tong he tai ni ko ha me ke a ve ha se ni ma du ko primary a wa na formula ke he na ai anga mahin be ta ni ho fu tu ka ko si o leva ke hage ko ngahi ako wako he foundation ni ka ako form fitu ko me ta tau pe o mau sio ma to ilo ai tu unga ko be ko fika be ko sai nisi fe mau I fa to ka ma ke ai ka ko ke ka wa ngahi ako ko na na fili ke na au na to o sivi ngai sivi ke to e hokat pe I ako pe na e fo ke nga u na e fa hoko e ni ko ka mata ta pa na finga ake ai pureanga pe mo no sila mahalo e to fai ko no vakai e ta ni ma ko hiliangi e ta o system yako pe ma tu nga mea no ma pe ko ha ta ni ma ko ka ko mai kala e
to lahi mau whenke mahanga Moimoi ana mau Moimoi mano ka mata. Pako taimina ko toi whenga koe whae ke eka ke ni iko ni utala mai o ke i whatatari pe. Koe ai o wae nā taimi e tuku mai ai ki tua. Koe nei mai koe ai ngāo koe nei o mai. Ka wai mo ngahi ngāo e ke. Hake ko ngāo nei whai koe vise mo mea koe nau design assessment framework. Ki ono wakai koe tūma whakailo i whanau. Nei mo ngāo e nei whai ni hike hei a sio ki analysis tau pepe student teacher ratio koe o mea pehe. Ai nei ai pa mo ngahi. Ai koe ngahi nei ngahi stati ke. Koe ngāo e koe nei oku na maho lewa o ai task lewa ai ki komite ta. Ke nau sio ki he framework o o mai koe ki he tau hongo full hoko mai. Ke sio oku nau inline pe ai ungahi ngāo e ke he pia mo foi mea koe. He koe ki ton ke tau alu he ka o sang koe ya o te ke whaha oku alu ke he ai ngahi mea e na estari ke he. Ai koe hange pia tokoni ke mau ilo e nau lava o fit together pe i ha common pathway pe ki tongani. Nā lere he kai lere ai ngahi report pe ngahi framework e a koe i he ngahi tawhake. Ai a koe e tiu mai a draft report i February whikaku moi ngāo e koe. Mary? Ai koe ko wilo pia uwha lot mama he kakai ni he rea whapapalangi. Ka koutu i oku ton peke whainga maari e peke whakahauka tiko tau kai ngai muri pa moe. Ngahi news outlet i muri. Pako motor nai toku mai o te mo whalot mama he taimi whaha e ke whapapalangi. Toko ni pia hano whamama tu ki nau tolu muri pa moe. Ngahi whanua koe tau whenga e aki. E mahino pe tau ngāo e lere ake nau pānga pa tau loto lere i peke whenga e aki uwhai. Malo ik Palemia ko foi fehu i e ua whakaosi e nia. Koe fehu raki pe ik Palemia whakaoa ki pia moe tunga ko kui ai e ria ko ni market vavau. Nai osi o ekat pe foki he feitu na ki mo a pe ko hae whakatu ki ai mahino ku ave ki he nea fio. Ka koe tokanga penia ki he 12.2 miliona nai te tongia ke pure anga e ria koe ni me Pacific Property Limited o whakafoki mai ai. O kuaha whatutu mai office palasi ke te tong whakafoki mai se nit koe ke pure anga ke whaia ke ni ngahi ngawe. Pe koe hae ai whakatutu. Koe whaosi rewa o ku whekau akia pia moe whi koe o mai e hopot ngawe mei te ki he mitia. Fakataha koe ki te si i foia he wafe. Sai pe TPC ia mo le teo ali nau lavai. Ka koe whangaki i le teo ko na mau tolu koe ni iki whaukau ia he fu mamafa. Pe te whaha wakai ki he whi koe amaro. Ke ku mea ko i lo. Koe le teo ko toa pe tui tatau pe. Koe alu koe e au tatau pe neo ko koe i he ki lok sisi pe koe toko si. Koe whainga maari e koe ke au whamatara ke kakai tatau pe me le teo ke le teo. Au ku kei tuu pe taim koe ni o ka mahalo hanga o moulau. Tau ki alu whataha pe mo inflation ni ke tau ki hikea ke olunga. But it's always good to actually have feedback. Ka lava review pe ko hae mea. E ala whai ke sio ki ai weta pe kumamafa pe mamaa pe ala mea pe. Oh, se so que Palo, io. Palemia na ke mea lave bane nai koe tokoni koe pule anga ke whakalahi ngahi professions hange koe loea ak mau inga koe ki tongani. Fefe ai tawhaaki kone kaupai late na ke mea pe press famimui o ku taufufe mau pito ha kaupai late. Ui aina ngai ha polokalama scholarship e pule anga ke whaatolahi e kawako ke nau Nai toki wake ke mai ako ki he Faiongoongo mo mea. O wai programa sa liu ke mo hien ka to wai programa ki ka journalist be Faiongoongo ai university fa fonwa. Wa ke wakai ha mo ko ia ko na whanau mai ko interested ke pe te ke interested he fai fatogia ko ni pa mo enroll ai ke mo mai o. Kau he pota no a koe ni, taimi koe hiki a kia tolu awhi ai. E tau laisi.
Ko I whikakoni mo I kau pai la te, of course, o tau whia mau ke tōlahi a ngai sai. Ko mea peke I lo I o ku, ko tau taha e pai la te o me he walumano. E walumano whaki o depend me he area. E ai leo pau peke whasi o whalerei peke ta whaaki whapanga. He won pe ni mahu inga. Ka ko hinga lewa, ko tau pepe ko walumano, ko scholarship e ono I USP. Ka ku kai ke pehe ai e tai whanga o kia he mai no identify mau ing. So marua Tongatapu no ape mo interested party mo ngai rakai ke whaiga maari e pehe ke taulawa invest ai. Ka encourage lewa mo private sector ke nausio mo na to invest rather than kuleanga la tape. E lava pe o mau partner ke share cost ka lava o toi tōla hiangi tau kau engineer mo kau pailate I he tawhaki ko ni pang mahu inga peke toi si o kai koe full scholarship pe e lawa pe o tau pe ya hano pe ko ni hao ngau ha fui tau ni mau ta mai ai kos koe o ya ko tau pe ha pisete ni mano e ai ku ongoing I mahu inga pe toi tawhako ya Makit vavau I o wai pe ke ai pe ai u ngau e puleanga ke tu pe ai ke pota no pe ko main driving issue ke develop ke ngau au ki ai foi konga ko ia ai ke fai pe feta no aki pe mo ki nau tol ko ni ai ko refer ko ki ai at the same time o ke ai pe marketing ke ai pe mo me pe ke fai pe ha finga wa ko ta Prime Minister, the current situation, the status of the petition by the nurses as of today, have you come to a result in between your government and the nurses? We have been consulting and talking to the nurses and doctors. We have received their petition over the last couple of weeks. Not just once or twice, but more than that. In actually trying to come up with something that works for all of us, not only to actually provide some assistance, but also to take into account the affordability issue that we have to deal with when it comes to the budget. But not only focusing on health, but also looking at the public sector as a whole, because we intend to actually do a overall government functional review. That's where you actually look at the comparability of the salary bands. Also, we can compare to the region with Fiji, Samoa, and all that. So that exercise will happen. Whatever we decide on health will probably be an interim measures towards having that functional review, which is needed. With regards to specific ones, we try and deal with them. We also got a request, as I said before, from the doctors regarding different levels, and that's an ongoing discussion. We agree on certain things. There are certain things that we need to actually have some more discussion on, but it's progressing. Thank you, but in the meantime, while the discussion is ongoing, when do you think it will come to a result? Because in the meantime, there are outgoing doctors. I was told about more than 5 doctors that are about to be leaving the ministry. So the question is that, do you think an increase will stop them from taking a salary from New Zealand? That's a discussion between you and the nurses. And it's also a discussion that you probably have to have in terms of, would an increase right now stop those 5 doctors from leaving? Do you believe that that's the main reason? Because there are other reasons why professionals actually move. So it's not that we are delaying it, but there's also a financial implication. And that's why all this discussion will probably result in a financial allocation in the next budget. That's July. It's unfortunate if that's the case, that we have 3 or 4 or 5 doctors leaving right now, but we have to take into account whether we can afford it now or we put it on the budget for the next financial year. Coming from the public point of view, the well-being, what are the alternatives
with the people's health. When there's doctors are leaving on a monthly basis. Well, we need doctors, we need nurses, there's no doubt about it. Well, the alternatives of the ministry All to the cover up those. Well, that's something that we have to deal with when it comes to it. I'm not going to predict the future. All I can is work with what I have. Lastly, about the bridge, I know we mentioned it in Tongan, but I would be interested. The funding, apparently, it's less than what's the predicted quality of the bridge, of what the bridge is. Not the quality per se, because as I mentioned earlier on to the question posed, we haven't seen the latest numbers from the bid that went out. But it's possible that the bid might come in higher than expected. So, but until then, we can't speculate. Okay. Ika? Katawo ki beta pankare. Tia toki eke eh? O se toru na tari mai ki family. Ako fam. Kakatoy. Ika ko moni ang mau fi tokon matol e ko ki the last thing we want ki tau pe ke afeki ai moui e kakai. Tata pe mo ka fa ko ai fa na wa ko So we do what we can. Ka hanga ko rau o pau ki fai ta no. And o pau wa ngai financial implication e lahi mai no pe e toki hu e budget ki siu lai. Ai ko reality pe ai mea ka ke pe ko osu ke hoka te ta no. Nei to ka pe he ta no ka ne dia ne nai. Ai mea ta tau pe mo sio whakaluku fua ki ngā whapureanga. Mo le peke. Paka ko le peke he wātua ke to ka kai nau whanau mo. Ku roll out fo ki he pureanga he tai nime nau emis. Ko ngā peke toa ngā i ai kawai mono ai attendance o ka poko ki attend it and send my reminder ke parents because me hoko ke ki le ka be ko ai ko nga pe ko ki nga ta pe sai ka ma tolu e to sai ke remind ai ka ai ma tua ke tai me no fa na fa na ai tai fa tu ta ma ki o pa pe he a pi o ku ha ko pe ma to no fo ya o se ko ya ia wa me hoko ke ki tam si po ki ta hine ko ya ai ke lava leva ki le ka alumba ne le ko di lava me ne ka sta a ro be ki ne os e lava leva fa ko lava sio ki mui be fe ne fika ko sai nis ki lava leva mo targeted hanga u ko ki ai pa ko initiative ta fa ta no ki ai mo ka senior officers ko pon nga ko na to fo ko fa ya ko experience a pito pa na to ki pe lava tu ko na wa ho ki na wo fa ya ko e ke na wa bi na to office pa to ana foi hoa ta na fa ko fisik he u elia ko o tau pe he ton ke fa malo he ya mo strengthen ai dewa ko ngai me pe he pa ko tu ko foi note for muy be ko PMS na tali he kabineti ani nai ai PMS he ka u pau pe ke fa ta no fa o si pa mo PSC ko nga ko no implement ke no fa hoko ka ko me ko ke pa anga na yo si lo to le pe pu nga ki ai ko fa mo ia what to finalize ai feloto mo fo nga ko ke fa ha ko aki mana ma upe va veta pe that's all I ko me be ko se ke pe lava ma o pe wi ka apa o se pe procedure kon ke inform we PSC mo si ko no fa ko dina wa fi fe fa se de o se de Ko toi ai to he tu ko ke ko ka pa ku tonu ma o ko ta fa pa lo to ngana os fo tu pe ai pe se te tolu ki he kola ai ka ai ko pe se te tolu pe hange ko winga pa ko he fa matala pa se ko na ha ke falelea pe na yo se pe ko palani ko pule anga ko pe se ti e ua I ta fa panga fo o wa no wa fa wa no wa nima ka ko ni ta no ta to I pe se ti ko nima ai leva he ke pese te nima e pese leva valo pange ko o mea hange e whakahoko pe whok mo PMA sa tau pehepe ka pa unima taha ko toa e alu o hau ke pese te taha tolu pe toi sisi ai mga tounga pe koe taha o hau ke nima
Pe koe hu mai ai mea koe ni e kei whai pe pia me sa pe e mea. Ai ko kusia pau ke lau wha peseti. Ai koe lai pesete tolu foki mua. Pena hake pe koe whemea ki whare alea na wau ai foki. O ku mau tu o sio ki he at least tolu. Ki he foi kola koe ni. Pana e ke sio ko hiki koe wahinga. Pana e lava lewa o toi identify pese ni te o ai e pesete nima. Ani ko kamata i sano ali ni. Ai ko hinga pea koe respond pe ki hiki koloa mo. Mea tu ke tolu e koe nei. Nai mau he tau atu. Ai koe sio le vai ni. Koe hai hoko atu koe ni. Mea ke whinga i pe ke ofi hake pe. Ai tau pe wahenga o e kaunga e whapureanga. Koe mea koe ki he mea private mea ia nau tol ke nau whai tūtūni ai. Kau ko hinga pe koe recognize pe hiki koe pau pe ke ai across he ko hange koe Fakataha he kai taha e mamafa me moai ke tama koe kai maa ki he. Koe taha ko toa pe nau pe ai price ta tau ki ngai koloa koe ia. Ka koe whaamu pe a pai tūnga sai pe. E ala lava lea whahasio ki he kaha upe ko hae mea e ala hoko ai. Ka ko whawhia ki motolu, pau te mo lava mai ki whanelua, le would be nice, ka pai ke mo ua, maalo apito lava mai e watani. Nā whiu sai pe. Ka pe tau whaasi, pa ko kres tau ki sisu klaisi, ka whai ta mai whiuhe lau mai le maunoni tu mua e mautolu ki o nahiri, e whai pe o taingata. Ka ke pa koe kakato ia o e Polokalama, ka koe Fakataha koe e Palemia Tonga, Hu'akavameiliku, pe mai ngahi kautaha to Faiongoongo mo whamatala, koe ni i pene ngai kautaha, ne lava mai, wai pe moe ngai kautaha, o ku ikai ke i hen hana taha, ka kono whalu kufua, ko lava pe a whahokoi pe mono e koe whanki i whehui, pe koe atai pe mamau whamalo atu, i he kaumeke Polokalama. Pea hokat lewa i he whanonga koe nok whai ki he whale whataanga koe ko whaone lua, whahoko ai hono whailonga i koe e kamata e Polokalama koe tokoni koe e ngai whale o kulanga, mai ngai whamili o kwhia mau ke whai a hono toka ngai kina, mau whamalo atu i o mō mea mai ka mō mea.